Pemirsa pekeling galungan ring Kabupaten Badung sampun ngawit galah semeng. Kerama ngaturang serana upakara ring Sangah Wiadin Merajan. Radis kelanturang antuk ngemargiang pengebaktian ke Pura Dadia utawi Pura Kayangan 3 ring genah soang-soang. Sekadi puniki kawentanan pakiling rainan galungan ring desa Sading, pemekas neng pura desa lan pusa desa Adat Sading. Manutin seseletim liputan Bali TV, dawak gala semeng krama sampun ngosekin pura untuk ngaturang bakti, sanika yang terlangsung oleh pemangku pura. Kawentanan punika talar kepanggihin ring pura desa lan pusa desa Adat Mambal, ake krama ngaturang bakti untuk ngemuleang kesukertan miwa kerayuan. Matiosan kawentanan ring pura desa Sampidi miwa lukluk mengui Badung, sawatara gala kutu semeng, kawentanan pura irika kepanggihan sampun nenten ramil. Manut pemangku pura, keramu sampun pedek tangkil ke pura dawak gala 5 semeng. Lalu lintas ring Kabupaten Badung, pemekas jalan raya lukluk kapal miwa genang ngeranjing pus pembadung, nenten kepanggihan macet. Ring gala semeng luput saking kawentanan macet, tiosan sekadi serahinani pun. Ekayana Bali TV.